семафори, шо? Еве, ако знаете кај има семафори, бе? На железничка, ево и овие по стриптизи шо киснат, аха? Трчајте пак! На здравје! Полиција е чула буку, чула е да се нешто дешава, проваљuje врата, види крв до колена, не зна дали е njegov или njena. Ал све им е јасно. Само спусте пиштолj и као, Марија, zar ponovo? A Marija s nožem, always. Ja moje roditelje ne mogu da obradujem ni sa čim kad je ova profesija u pitanju. Što god da uradim, ne valja. Reko, majko, sad ću jednom nedeljno da nastupam u najboljem hotelu u Crnoj Gori, a čuješ nju, bravo ti ga sine. A da, ako te vidi tamo neko, pa te ubači i neđe zastalno da radiš. Jebene, ja igram s Glockom, jebenim da bi mogo da kupim snajper i kevlar i bombe i full utility, da imamo full execute na B-side i sad me ova nubina ubi ovdje jer ja pričam s tobom mesto čuvam B-side. Pao B-side, bacajte fleške. Magneta je nešto divno. To je nekad bila sprava za mučenje. To vam je kao solarium, devojke. Kao solarium, samo se ne otvara ovako, kao u Dabalovićev frižider, nego to je kao furuna neka, pa te guraju unutra. I skroz te guraju, samo ti noge vire, a desno, kao probna sahrana. Фала ви на сите, следете не Summer Comedy Marathon продолжува.